Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati alal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul mun'imul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'athu bi khairil adyan. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil a'yan. Allahumma salli ala nabiyyir rahmati wa syafi'il ummati adada ma ahata bihi ilmika wa ahsahu kitabuka wa dhammuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu fi kulli muhimmatin khususan minhum dhil aslil arik amiril mu'minina sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa ala zahidil awwabin natiqi bisawab amiril mu'minina sayyidina Abi Hafdhin Umar bin Khattab wa ala jami'il Qur'ani amiril mu'minina sayyidina Uthman bin Affan wa ala asadillahil ghalibi amiril mu'minina sayyidina Ali bin Abi Talib. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Sadaqallahul azim. Pertama phone marilah kita yang Bandung. Dah ucapkan puja dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keizinan Allah lah bak malam yang berbahagianya termasuk yang pertama ulun tuan dapat tuan hadir atas undangan Abi dalam rangka memperingati Maulid, termasuk drone mi urin syik luntuan badum ayah-ayah dapat hadir bak malam yang berbahagia dalam rangka memperingati Maulid yang alhamdulillah kerana dua si adi sino di halaman ataupun di halaman daerah yang mulia guna sama-sama dia dak dengar dakwah memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilekoni bayan selawat dan salam. Mari Bandung bertengok ta'alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al dan sahabat-sahabat, pengikut-pengikutnya sekalian. Seterusnya kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Seterusnya kepada ulama-ulama yang muktabar, ulama wata'u zaman. Urin syik ulun tuan Bandung mak dan ayah. Maksud ulama yang muktabar, ulama yang mantang udip sidodo sapat truk jinau. Imam syik masjid, imam menasah. Gure getanya Abi pimpinan dayah. Gure pengajian getanya nyan tergolong kepada ulama yang muktabar. Ulama wata'u zaman. Sedangkan ulama mutaakhirin pada masa Imam Al-Ghazali itu dinamakan ulama mutaakhirin. Jino tinggal gure ketengok sidodro sapat truk ulama yang muktabar, ulama wata'u zaman. Setelah ulama yang muktabar, tidak ada lagi ulama di dunia ini kecuali kiamat dunia.
dumnan ka akhir umur donyanya urisi ulun tuan Bandung. Dilekon ni takdim mulia ulun tuan kepada al-mukarram para alim ulama guru-guru ulun tuan Bandung. Takdim mulia ulun tuan kepada yang mulia Abi selaku pimpinan daya yang alhamdulillah kami merempak dengan beliau. Tip-tat mesin tak ulun tuan pajang kena undangan usamat langa. Alhamdulillah kata tuan langkah merempak dengan Nabi dan merempak dengan Ronimi dan Bandung. Dilekon ni takdim mulia ulun tuan kepada Tuku Imam Syekh Masjid, Tuku Imam Menasah yang ulun tuan muliakan. Jadi kau ni bayang takdim malam tuan yang setinggi-tingginya sekaligus dengan penghormatan kepada yang mulia Tunku Gesi yang baru saja gedang dah hadapan ketanya setahu ulun tuan Tunku Gesi kampung tengok asal Kubai Gesi yang bahasa Aceh Raya ketua Gesi alhamdulillah merempak ulun tuan buat malam yang berbahagianya. Jadi kau ni bayang kata-kata permata ulun tuan kepada Bapak Sekdes, tokoh-tokoh masyarakat Tuhan Pet dan Tuhan Lapan yang ulun tuan muliakan. Dilekon ni bayan takdim mulia ulun tuan kepada dewan-dewan guru dan umi-umi yang ulun tuan muliakan. Santriwan, santriwati juga yang ulun tuan muliakan. Dilekon ni bayan kata-kata permata ulun tuan yang mulia, yang ulun tuan sayangi, anak-anak yatim dan yatim piatu yang ulun tuan muliakan. Dilekon ni bayan kata-kata permata ulun tuan yang setinggi-tingginya kepada ketua pemuda, ketua panitia dan seluruh anggota pemuda, seluruh anggota panitia yang ka bersusah payah nyan meja ni puek buat laya nyan beduh urang je. Nah. Mahan lagi tengok lagi ada kepai terbang pandangan kita tanya oh han ada ke. Nyan laya nyan puek bu nyan lumayan. Ulun tuan merasa bangga dan bahagia. Ulun tuan ke telefon Bandar Aceh, geliwa ulun tak semat langan dalam rangka memperingati Maulid. Dekepak ulun tathan mi hana terjala ulun sakasawa dakwah beliau di dalam daerah. Ulun fikir-fikir bak masjid di sini bak binah jalan lupa ulun tuan jak kedih. Ternyata malamnya dakwah ulun tuan dalam daerah sehingga ulun tuan kalen kena kana gama-gama ulun tuan datu podium kagak pegat tempat dah ulun tuan lagi pelaminan urang kawin. Mungkin fikir-fikir li penitia Tunku Abdul Aziz ganteng tahan manteng. Pada Tunku Abdul Aziz kata ha mak 60 sekurang tahun kamu ulun tuan. Budum tuan pakai ijab blend-blendnya, lebih blend-blend pedium ke pegat li penitia. Maka mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah syafaat di para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tinggal ulun tuan nama ke pegah li runtuh hajamun, lagak dalam gele tapula jagung. Berkat lang gampung karena mantang udip ura yang toha-toha. Perlai bekang pagi hai anak muda kapula bak gerenung. Perlai bekang gampung benar kesatuan bak anak muda-muda dan anak yang darah-darah. Dengan na kesatuan bak anak muda dan darah-darah, terlaksananya acara memperingati Maulid yang cukup meriah bak malam yang berbahagianya. Diharapkan pahala bak Allah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin urang syekh ulun tuan Bandung. Segelam luan tambang dalam acara memperingati Maulid luan tuan kena muturi ngan dro-dro nemi. Karena luan tuan kala menakau rinang kagak mu cukeh-cukeh gitu manyang. Pak getemeng li penitia tungku gata taruhi agaka. Gata ruhi akan tungku gat gurahi tungku. Pak getemeng li penitia. Ulun tuan gehoi li tungku protokol Tunku Abdul Aziz dari Bandar Aceh. Mungkin sudah nekala-kala luan tuan dalam HP. Nyan saban tathan lagi tayong kun ke mana Australia. Nan tagai di mana nyan Australia tapi dituh ke Australia. Ulun tuan lahir di Melasah Long Tengah Jenip Sabah Kampung Abi Nasruddin. Gure ulun tuan yang pertama buat alih batasa Umi Barin. 15 tahun ulun tuan buat Umi Barin lahir sabah anak Umi Barin gebunan Hanifah. Hanifahnya ulun tu menghayul di ulun tuan kerana ulun dua orang ni hayul. Hanifahnya Mak Abiyah Sob, Luntumun Hayun. Orang yang lahir seperti Muhammad, orang yang lahir Tarmizi,
abati melintai abu kuta luntu menghayun. Alan lahir yang tulut gebuhnan kan abinas yan. Gebuhnan Muhammad Tayyib karena abinah urang carang silek ya gop gepoh-poh gop pate muda-muda je ke preman beliau ge balik inan Nasruddin maka tak eueunan abinas. Alhamdulillah bunau lun tuan pesejuk di Bandar Aceh melut masyarakat jenis pesejuk beliau bunau dan lun tuan ceramah maulid bunau masyarakat Mekik beklam lun tuan dakwah di Birun bunau masyarakat Mekik malamnya katuk ya tahu do nemi dan ayah nyan enan umu lun tuan. Jadi alhamdulillah mak malam yang berbahagia lun tuan dong dah dapat ro mak hana trip si sagai lun tuan lelah datang nana pri-pri dakwah tip malam. Pernah gundang lun tuan di masyarakat Aceh, anak mahasiswa Aceh yang ada di asrama Foba Setiabudi Kota Jakarta. Lun tuan dakwah di asrama Foba si malam memperingati Maulid Jakarta. Anak gundang lun tuan di masyarakat Aceh yang di Depok Jawa Barat. Lun tuan dakwah di Depok si malam memperingati Maulid. Alang gondang lun tua di masyarakat Aceh Hurinang Dauragam di Cirebon Jawa Barat. Alhamdulillah maulid masyarakat Aceh Cirebon subhanallah luar biasa. Alang gondang lun tua di masyarakat Aceh yang ada di kota Batam. Lun tuan dakwah di Batam 2 malam. Malam pertama lun tuan dakwah di Sengkuan Batu Ampar, malam yang kedua di Simpang Dam Kota Batam. Ketika meninggal wali Tunku Hasan Muhammad di Tiro, ulun tuan dakwah di Kuala Lumpur, Pedeboh tempat. Gombak, Payajaras, Sungai Beluh di Keramat. Yang dakwah ulun tuan di luar negeri Aceh. Gubunan dakwah tingkat nasional. Yang long kena pegah bakdraw nama konyan. Dalam 2 tahunnya ulun tuan waw Aceh, ulun tuan dakwah dalam negeri Aceh. Ulun tuan kalen dalam tahunnya beda tak dakwah ngon thun-thun beroji. Ho saja lun tuan langkah dakwah leurinang dengan dakwah ngoragam. Gondang lun tuan li abon hasbi kuta pajar. Lun tuan kala dalam poh dayah punoh urinang uragam di cung balai na paduk drawa sagai. Malam barasa lun tuan dakwah di Danto Panjang Perlak 27 kilo ngan Jalan Hitam. To makam Nurul A'la punoh lampuh melasah urinang dengan dakwah uragam bak benih pagi na 17 drawa sagai. Hana ramai. Ho saja lun tuan langkah mula tonyo lurina dengan dakwah. Lun tuan wa Bandar Aceh, lun tuan Temang la Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, lun tuan Kalan lurina inang yang je ke perawat ketimbang ragam. Lun tuan Temang la Rumah Sekolah, lun tuan Kalan guru-guru lu tak tahu urina inang yang je ke guru, bahkan kepala guru lurina inang. Prestasi urina mak meningkat alhamdulillah. Lun tuan Temang bak toko Ratu Tekstil Bandar Aceh yang kerja bak toko Ratu Tekstil. Anak gadis-gadis mandum kerja sinan. Anak agam 7 draw sagai yang je kesak faham. Ho saja lun tuan langkah lu rinang mak prestasi rinang meningkat. Yang na ramai ragam nama lun tuan Kalan 2 buah tempat dulu kemaah. Yang pertama rumah sakit jiwa. Yang kedua penjara mak punoh anak muda-muda dalam penjara kaju leh pubut kekenan. Nya lun tuan Kalan. Tapi alhamdulillah malanya rak sadu-sadu merina dengan dakwah ngoragam. Mudah-mudahan diberi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin ulun syekh lun tuan Bandung, ulun tuan memperingati kelahiran Rasulullah Maulid rap rata kampung lun tunjak. Semenjak lun tuan dakwah mak yang ya lun datang lebih penghormatan cuma heboh kampung di Aceh. Yang pertama Samat Langa, yang kedua di Aceh Raya. Na gampong haimak peleuheun tat tapi penghormatan ke gesik ngan tok umum. Salah-salah tapi penghormatan getrom tat pedium. Di Semalangan na sabah gampong ya tapi penghormatan. Maka di Aceh leutan dan gampong macam-macam. Gampong meluum. Penghormatan lun tuan kepada tungku gesik meluum. Tungku umum meluum. Tu batu haput meluum. Ya kan? Salah-salah tapi anda temung tren tu pedium. Di Aceh Raya 2 buah kampung beli lun tak lebih penghormatan. Na sabah kampung di Aceh Raya kampung rela. Penghormatan lun tuan pada tungku gesik rela. Tungku imum rela, tu haput rela. Di Lhong tadi bak uluk Gunung Para, Gunung Grotem na sabah kampung Gentun. Tuan-tuan langkah kenal kampung Lam Kubu, kampung Sengka Maulad.
Nyan nan kampung da Aceh. Nyan Bandung nyan hemat na hikmah. Walaupun gebuh nan ganyi-ganyi madum na hikmah. Tayap itanyo Aceh, kadang-kadang bahasa Aceh lu tak salah bahasa Aceh. Padahal memakna. Contoh, datang yang buat tidur orang. Panen nawa tengku. Panen nawa cupo luwai kedai Semat Langah. Lu ablo meh murah dua manyam. Permuh ni belau. Lum belau tuasa dua manyam. Kadang sakit-sakit ni mek kandangan. Tapi belau kerja kubat. Ladum na kun suasa, ladum kun tuasa. Nyan bandua kon. Tuasa kon, suasa pikon. Yang butoi duasa. Pakai gebunan duasa, dua pirak saboh me. Gebunan li urang jamun duasa. Tak balik na li tuasa, tuasa salah. Panen nawa lungwa di jenim tiat. Pubut lung yak bak bisan lun tuan sakit di jenim. Kan bisan hai mah. Bahasa Arab bil ihsan. Bersaudara. Tak balik nan tabunan bisan ditanya. Panen nawa lewa di uleg-leg ya entat puha. Idolah kahwin dengan salamah ke dia uleg-leg. Anak boleh mae. Ya entat puha. Puha nyan hemat kata-kata orang zaman singkatkan kebunan puha. Makna panjang putuh habis. Makna puha putuh habis. Orang putuh jenamai, orang putuh nikah, orang putuh muah. Gebunan liurun tuha jamun puha putuh habis. Na makna mandum. Bahkan ketika Aceh lu tak pegah haba bahasa gop. Contoh bagi koko taku Shanghai. Bagi koko taku Shanghai tulen bahasa Cina kan bahasa Aceh. Koko bahasa Cina, abang bahasa Aceh. Nak taku Shanghai nama provinsi negara Cina provinsi Shanghai. Makna Shanghai lurus. Nyatakan dalam bahasa Aceh bagi abang taku lurus. Takun dalam bahasa Cina bagi koko taku Shanghai. Letak bahasa gop payah tak perform kembali dengan bahasa katanya. Panen nawa tengku lawa di Melabuh. Harat nawa harat gunung guru taya. Kan guru taya. Guru gutaya. Ibalik nan guru taya. Nasabah makam datang gunung guru taya pada payuh muda. Tengku Syekh Amri cukup kuramat. Hana tutu ia bak kuburan beliau. Gebuh nan li ulama zaman guru gutaya. Tak balik nan guru taya. Panen nawa lewai bandar Aceh. Harat nawa harat gunung Sulawah. Kan Sulawah hanya salawah. Gebunan ulama jamun yang bohnan Abu Lampunaun Sayyidina Abdullah bin Abdullah Bani Hashim. Gebunan sabah gunung yang mulia Aceh Gunung Salawah. Tabaliknan Sulawah. Letat-tat kata pupah bahasa Aceh. Itanya tabunanana tu bardan. Oh rayu tahui burdan. Tabunanana tu Ismail. Oh rayu tahui Ismail. Tabuh nanana te Ibrahim watade kata kunti Ibrahim. Dia nai nang gebuh nan lima watal hai Aisyah. Ya kuliah bandar Aceh hidup nang ke cewek Iin ke Thailand. Dia nak gambar lahir gebuh nan lima Marzuki. Ya kuliah bandar Aceh hidup nang ke cewek Iki. Nyai lentrak yan. Jadi taubah bahasa. Maka ketika pada malam yang berbahagia dia dengar memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun tuan tinggal rumah intal itu baru jamun dari jenim. Malah di Semat Langahnya waktu dukun jamun berkat tengku di Pinang Ribai berkat gure di Semat Langah. Payah kepupah Semat Langah. Nanggara yang cukup terkenal di Aceh dua buah Semat Langah dengan barat selatan Labuh Haji Batu Empat Abi. Berkat tengku di Pinang Ribai berkat gure di Semat Langah. Menyau di jenim orang merekon, waktu mulai rukun perkun. Berkat tengku syahid Leo Simpang, bak gejak meperang kafe Belanda. Utunong bacun menasal Leo Simpang, ubaruhnyan kubu syuhada. Pedro dalam kubunya termasuk kenan bayi gohlomna. Nyan nadam rukun jamun. Maka Semat Langah mudah-mudahan mak dan ayah cukup mulia kepada Allah. Panglima pertama dari Aceh Kodam 1 Iskandar Muda Tengku Hamzah. Tengku Hamzah. Lun tua lu tu memat jaro dengan Tengku Hamzah ketika sekulalung dah limang sekulamin. Go undang di Tengku Yahudin di Haji Mataib, Haji Mataib untuk petunjuk Panglima Hamzah. Panglima Tengku Hamzah ujenim. Dia batai geek tu pedium, tengah geek pedium gumpa, tepat gumpa. Batai petunjuk beliau. Hanatik kemudian beliau meninggal. Orang yang terkenal adalah Panglima Kodam 1 pertama adalah Iskandar Muda Tengku Hamzah Semat Langah. Malah dua buah dayah yang terkenal di Aceh
dayah kadudau tu mak tinggal kita yo dayah mudi mesra Sabah termasuk dayah Labuh Haji Sabah termasuk dayah tertua. Dayah mudi mesra sama Langah hanya masa Iskandar Muda gebangun Sabah masjid. Le Iskandar Muda kebunan masjid sama Langah. Tingkatan masjid mesra. Mesranya masjid raya sama Langah. Singkatan mesra. Nyan kamu mulai bernya, kamu mulai ber. Melarut-larut dalahnya, melarut-larut dayahnya nurut by Syekh Idris. Syekh Idris tingkat nek tu katanya. Kan nek long nek tu katanya Syekh Idris sama Langah. Abi Hanafiyah nubuat by Syekh Idris. Abi Hanafiyah. Kamalim Abi Hanafiyah nubuat by Syekh Idris. Gelakaidin lah Abi Hanafiyah by Syekh Idris. Abi Neberi idin kelung lihat tamah ilmu ke di Makkah. Jid Hanafiyah. Gata terjaga Makkah lung izin. Tapi ketika kata kau selesai tadi duduk ilmu di Makkah. Tawalong dah mudi mesra sama Langah kena. Gebedah Abi Hanafiyah kejabat ke di Makkah. Bakso gebedah Abi Hanafiyah Makkahnya anak-anak dayah mengufung gure Abi Hanafiyah. Bak Sayyid Ahmad Abu Bakar Syafa'. Gure Abi Hanafiyah Sayyid Ahmad Abu Bakar Syafa' gure Abi Hanafiyah sama Langah di Mekah. Melikut Abi Hanafiyah kejabat ke di Mekah. Syekh Idris kecau anak batal hai anak mak. Anak batal hai anak gergam ke syarat. Ya Allah. Nepelahil hai adraw anak kelung. Yang pertama nepelahil sabah anak kelung yang agam bejek ulama akhirat. Nyak dipimpin dayahnya. Tekedilun hanalilu wa Allah. Yang kedua nepelahil sabah anak kelung ya Allah. Bejek ke ulama dunia. Jik ulama. Tapi pimpinan dunia. Bejek ke gubernur. Bejek ke DPR. Bejek ke DPR RI. Bejek ke bupati. Dan bejek ke camat menang kira-kira. Nyan doa Syekh Idris. Alai ya Allah ya Tuhanku ya Allah anak long yang kelahir. Ni pelahir sabah anak long yang inang bejek ke ulama urinang nyak jid di pubuk urinang nyan doa Abi Syekh Idris di Samat Langah. Mak baik dia pergi Samat Langahnya kena. Geterima doa oleh Allah. Yang pertama ke pelahir anak yang pertama ke laki Allah ulama akhirat. Gebunan Syekh Syihabuddin. Syekh Syihabuddin. Nyai yang bangun dayah mudi mesra Samat Langah sampai kiamat dunia. Andayah jenau. Syekh Syihabuddin. Nyan tingkat nek katanya. Syekh Syihabuddin. Dari Syekh Syihabuddin lahir sabuh anak Tengku Badruddin. Ayah tu Masrul PTP 1 Langsa. Beliau matang udip sering luntuan langkah kedih. Beliau kali langkah bawa luntuan. Alian lahir sabuh tu ulama dunia yang gelaki daerah. Gebunan Syekh Abdul Hamid. Luntuan-luntuan kalian Syekh Abdul Hamid ketika dakwah memperingati Maulid subhanallah hai tibit surah Idin. Payah tibit surah Idin. Syekh Abdul Hamid nyan ulama dunia. Di dayah je ke Tumbut, gubernur je ke pimpin. Jakarta di Thailand, Syekh Abdul Hamid. Dari Syekh Abdul Hamid lahir sebuah anak yang agam. Farhan Hamid. Farhan Hamid Naturi. Nya Jakarta ini. Yang kedua, Humam Abdul Hamid. Yang kejalan gubernur Aceh Liwali Nangrau. Gubernur pertama ada Aceh. Kejalan Humam Abdul Hamid. Wali Hanabangai, Wali Mufum. Yang gubernur nak doa baru syik. Tapi kerana musayang dengan Bawandi Yusuf. Alhamdulillah. Hana gebizin lah Allah. Umam Abdul Hamid je gubernur. Lewat Bawandi Yusuf. Allah lahir. Humam Abdul Hamid. Lahir Muntasir Hamid. Yang na di Bandar Aceh diulai karing bab pinih pesantren Babun Najah. Nyan anak ulama dunia. Dayah je pimpin tapi dalam pejabat pemerintah beliau sangat tak mufum. Nyan ulama-ulama Samat Langah Bekaturi. Bekaturi. Alian lahir sabah tu ulama urinang. Bila kelayah. Ya Allah negeri sabah ulama kala ulama urinang. Lahir sabah urinang. Gebuhnan Ummi Hajjah Juwairiyah. Ulama besar mak Ummi Hajjah Juwairiyah. Cukup malim Ummi Hajjah Juwairiyah. Abi Hanafiyah kamalim nyebut di Mekah. Nuwa Abi Hanafiyah kalau dia mudi mesra Samat Langah. Gekalan li Syekh Syihabuddin. Subhanallah. Kana matauro di rumah lun Sabah. Belian Sabah. Matauro Hanafiyah. Belian Hajjah Juwairiyah. Adik lentuan yang tulut. Gepekawin Abi Hanafiyah li Syekh Syihabuddin dengan Ummi Hajjah Juwairiyah. Lahir anak yang pun gebuhnan
Jalaluddin Guria Jala ayah Tuan Walid Noh berkaturi Guria Jala ayah Tuan Walid Noh. Anak lahir sabah tu Umi Hajjah Fatimah. Cukup malim Umi Hajjah Fatimah. Abun Nazir Jinim nebut di Labuh Haji. Karena mak Abun Nazir Jinim Umi Halimah saudara daripada Abi Hanafiah. Kepekawin Abun Abdul Aziz Jinim dengan Umi Hajjah Fatimah. Lahirlah permoh Abu Mudi Jinau, permoh Walid Hasanon. Berkaturi. Salihah. Ya. Alanya lahir sabah tu Syekh Ahmad Nurdin, ayah Tu Abbas, ayah Abi Tanjungan. Beliaulah yang cipta kaligrafi Mesir Raya Bait Rahman yang pertama di Aceh. Syekh Ahmad Nurdin yang cipta kaligrafi Mesir Raya Samalanga. Malah Mesir Raya jino ulama dayah Mesir dah haji baca khutbah di sini. Padahal dasar di sini di Samalanga cipta kaligrafi Mesir. Berkata pun anak muda Samalanga hana bangai. Alian lahir sebab tu yang tulut Umi Aisyah Maktu Burkhaini, Ketua Umum Partai PAS Aceh. Nyan ulama Samat Langanya galam tak pegahnya lain-lain subhanallah. Maka anak muda Samat Langa mufum dapur matabat kembali medan ayah. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, malanya memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah urun tanyang bak lun tuan hai tengku pakan di Aceh ke pegat molek ke Nabi Muhammad mata-mata. Pakan hana molek ke Nabi Adam. Malah lam serati Aceh pernah dikarang di Syekh Ampun Mae tinggal ni mak jamun. Baca tarian serati Aceh dalam bahasa Padang. Gekuli Syekh Ampun Mae. Nabi Adam dicipta Tuhan dari tanah. Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Adam dicipta Tuhan dari tanah. Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Sebelum umat manusia ada di bumi, Adam dan Hawa ada dalam syurga. Nyalam serati Aceh menandakan Adam dan Hawa manusia pertama di dunia. Pakan di Aceh kepegat molek ke Nabi Muhammad, hantam pernah kepegat ke molek ke Nabi Adam. Nyana yang tanyang bak lun tuan. Payah tak jauh hemat dengan ilmu mantai. Payah tak jauh dengan di Aceh hemat boh kaya watak kena cok kepijeh ke putuhai Combak. Contoh boh jagung. Hana ke pepai le ke putuhai Combak. Watak katuha ke bonan ruak boh jagung ruak. Alayan boh pinang ruak. Boh pi ruak. Boh rutu ruak. Boh pala ruak. Nyan mandum tak kena cok kepijeh ke putuhai Combak ke bonan ruak. Pakan diu kagak kun uri. Hana ke kun uru. Boh pinang ruak, boh pala ruak, boh ketapang ruak, boh meh ruak. Pakan di uri. Pakan hang kebonan uru. Hanjek kebonan nyo uru. Lebih awal ke kuah tanah kebonan uru. Uru mati. Lebih tuha uru je. Kebaliknya uri. Pakan hang pegat maulid Nabi Adam. Pakan pegat maulid Nabi Muhammad. Muhammadinil awalin wal akhirin. Muhammadnya lebih awal dan Muhammadnya lebih akhir. Maka tak pegat memperingati kelahiran Rasulullah maulid. Pegat bulan turut-turut. Di Bandar Aceh hemat na urun paharum memperingati maulid masuk Samalanga na benih dakwah lun tuan to kota. Habi pergi Sabah son bak melasah awaknya. Karena awaknya harum kau di maulid. Pakan harum karena mubazir. Robu wate hali hukumnya haram. Nyan dia tad ilmu mak. Di long wate melut nama lo doa bela nemit pajuh bu yang le ro le buat hali masjid ada hali menasah. Bela robu wate hali menasah bu melut pakan melikut animiknya ni kepada tuku mae dengan tuku dawat kita mang dalam nasah kepada mang penyampuh empang krekro geron bu geron ke putapat bu putih dengan bu kuning ka ke putapat boh itik tribuh mentang mesilik aso bak saru boh hentang toco boh rutuk toco boh kentang sama lado di teliang mana mentang mesilik aso bak teliang ke putapat di tunggu dawat dengan tunggu arun gebuh lampang krekro gecok gepuah ke rumah. Truk ke dia rumah yang gagak ke payuh ke roh yang kamu jampu gebi ke mana gebi ke itik. Di itik cerai pajubu di mesasa. Itu mayang bak mana hai perbalau ranya lain tak tu bak boh dro tak gebi ke dro tu. Truk bak teliang dro tak gebi ke dro ku balau itu on mana mulut hai klau hai. Truk bak itik ramai yang bak dir horat apa. Ulun tuan di melasah sagau mak mi ulun sabah mi boleh dicak leh ro le malam nai waw rumah. Dak sedot. Mi yang cukup galak sehat tetap mi yang.
Balong kalian ka di menasah hijab ba mulut hanai wawa leh ro le malam. Ipajuh tu leung kau. Uro kul he ke pahnu ku imu mutuk ta the muding pakai ta the ngah itu nak minya. Nyo beno buat hang kapag pakai apa balau ra nyo mi. Itu mi mulut ha se hai. Ia the nya mulut hana mupom. Tok ba se rahman yang badir harat apa? Hanam badir mahana harim. Nah, menyo harim memperingati Maulid, harim pernikahan bakkan to kau Nici minta segala hadis dalam ayat naga perintah li Rasulullah li Allah gi pugat kanto kau hana. Menyo harim memperingati Maulid, harim pernikahan bakkan to kau Rasulullah ke dalam hadis gi pernikahan ba ayah hadroi langsung. Yang kedua di dalam masjid, a'linu hazan nikaha waj'alu fil masajid wafqahu alaihi dufuf. Nikahilah anamu ini, selenggarakanlah di masjid, wafqahu alaihi dufuf. Pukullah rebana atasnya. Giopeh rapai hemak wate menikah anak di Rasulullah. Karena kesenian di Aceh, giizin Rasulullah dan galak Rasulullah rapai. Rapai pisalah nan ni tabu. Padahal rapai yang dikirim di Syekh Abdul Qadir Jilani dari Mekah ke Aceh. Tak bodoh kata hai Syekh Rafi, tajak intat gendrang Aceh, tak puno peh gendrang ba ulama Aceh. Di Aceh kalahi aulia-aulia Allah, para wali-waliullah kalahi tak puno peh gendrang ba ulama Aceh. Gebodoh Syekh Rafi dari Mekah kejak kena puno peh gendrang ba ulama Aceh. Wate ulama Aceh kacarang peh gendrang Syekh Rafi balik ke di Mekah. Balik Syekh Rafi kedih geduk pakat ulama Aceh. Petatabuh nan gendrang getanya yang je saudara ngai Aceh. Gebuh nan Rafi nama Aceh dibalik Rafi. Padahal Rafi bahasa Arab. Letak taubah-ubah di tengok mak. Maka Abdul Qadir Jani ngan getanya bersaudara mak. Giu peh gendrang dia pakai nana tu. Menyo harum pun memperingati Maulid, harum pernikahan bakkan tu kau Yang si putera harum kun Sayyidina ke Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim syirik. Hanjat tapu Sayyid Nabi Muhammad bungeh Allah. Rasulullah hanggi peraya do baik kun saya ke Sayyidina ke Muhammad dosa. Muhammad langsung jangan balik bilang Sayyidina. Bak seuro mak gundang tengok li camai ke dia kantu. Truk ke dia kantu camai ke bodoh camai ke ceramah. Lo undang drone kena mak dan ayah. Lon tuan kencamat kena langkah utana suci Mekah. Namo doa ke long kencamat berje ke haji mabrur butuk lonjak dan butuk lewa. Nyan geyo le camat ba dia geyo doa ke kok nyan. Dah bedah tanya tawa ke di rumah lu sembahyang maghrib le abah rakaat. Dah meratib 50 ke baru talung jaro talake doa ke camat. Nyo lagi geyo kan. I camat ke keun beno namo doa ke long berje lon haji mabrur. Kepua tak lebih doa ke camat. Ya Allah ya Tuhanku, Nabi haipa Abu Salaman bapa camat kena jak tersi Mekah. Nabi haipa Abu Salaman bapa kesi jak Mekah. Kepua tak keun bapa ke gesi, kepua tak keun bapa ke camat. Wajah tak keun bapa ke gesi, wajah tak keun bapa ke camat. Karena uri yang tak putuha le getanya, lebih wajah tak keun Sayyidina kepada Rasulullah karena uri yang keputuha le Allah Subhanahu wa taala. Maka kepegah li ulama jamun miyahana tabut kitab tauhid salah tamarid je ke kafe. Yang kedua mahana tabut kitab fiqah rulah salah buat terjahil. Yang kelih mahana tabut kitab tasawuf ruh tapajuh bangki-bangki. Yang kepui mahana tabut kitab mantek piatatuh lantika tanyo hana akai. Urang Aceh wajib malim puat boh lime. Maka gebuhnan lam negro Aceh hana benagro gau lahirlah tuha put. Inanya lahir tuha put. Nah, hana nanggro na tuha put. Dah pilih tuha put 12 do apakah nak takun tuha 12. Dah pilih tuha put 10 do apakah nak takun tuha 10. Apakah takun tuha put. Soal jika kita ditanyai orang, dari mana asal kata tuha 4 lam nanggro Aceh? Jawab bahawa asal kata tuha 4 lam nanggro Aceh, urang Aceh put boh lime wajib malim, maka kebunan la nanggro Aceh tuha put isinan lehi tuha put. Tuha put hana sitre-sitrenya. Rayuk tak jabatan tu haput. Ngan kapolsek rayuk tu haput. Dia cimela anak muda 2 dolar dalam kampung yak juk pak kapolsek. Hang keterimang. Puah pak kampung le serahkan bak run tuha. Kalau ke sidang le tu haput dalam kampung hana keputusan baru serah bak kamu. Rayuk tak tu haput. Maka lam nanggro Aceh mak bak buku bak ulun tuan baca subhanallah nanggro Aceh. Lam nanggro Aceh 7 boh rimuh dianggap suci. Dianggap suci. 7 boh rimuh.
Kiban dianggap suci apabila naurinang gemulha dua draw. Salah tidro geplung ke tamang la remohnya. Hanya drop li. Nyan kadamai, kunyan kagemirah. Apabila anak-anak muda dimulha dua draw. Yang tidro diplung la remohnya. Hanya drop li. Pakon nyan kadamai anak muda yang kagemirah. Bit drop kena sanksi hukum menurut adat kanun yang ada di Aceh. Dah tengku tujuh buah rumah. Yang pertama masjid. Yang kedua menasah. Yang kelih rumah besi. Yang keempat rumah Tengku Imam. Yang kelima rumah tokoh agama Abi. Oh dayah. Yang keenam rumah Pak Mukim. Yang ketujuh rumah ketua pemuda. Yang hanya tujuh buah rumah di Aceh dianggap suci. Maka kalau amanah mbak anak-anak long di Samat Langah, pilih nak ketua pemuda yang betul-betul ketua pemuda. Baik pilih ketua pemuda gara-gara cara main silat. Baik pilih ketua pemuda gara-gara cara main karate. Baik pilih ketua pemuda gara-gara cara main bola. Baik pilih ketua pemuda gara-gara mabuk 20 per jam hai 3 drop di polisi yoi ketua pemuda. Kenyan ukuran ketua pemuda ni. Tetapi ketua pemuda bercara main bola. Ketua pemuda bercara main silat. Ketua pemuda bercara main karate. Ketua pemuda bercara polisi. Ketua pemuda berjek kasar daya. Ketua pemuda berjek kasar masjid. Ketua pemuda berjek kengan besi. Ketua pemuda berjek mengan tokoh agama. Nyan syarat-syarat jek ke ketua pemuda mak. Dengan 7 buah rumah dan agak suci. Mak Aceh yang cukup mulia ke bila Allah Subhanahu Wa Taala. Ilun tuan tinggal lu mak. Batai lun tinggal di jenim. Dudomi lun dengan ayah gua tinggal di kampung Asai. Abang tinggal di jenim. Nek buntok di lung tengah jenim gahayun tujuh. Nyan buntok nyan nak nurung jamun. Ino hanale nan buntok kaya mak nek buntok kampung lun tuan gahayun tujuh thon. Gecok tujuh ke pe lahayun. 7 thon gahayun tujuh putra ke kun. Gecok tujuh yang nang pun ke puduk lahayun. Gahayun tu anak nabi anak tujuh dra. Beta tersa wahai taulan. Yang fun kasim dua abdullah. Kelih Zainab put Ruqiyah. Yang kelima Ummi Kasum. Tuman keenam Tuan Fatimah. Put draw inang dua draw agam. Bak mak yang fun Tuan Khadijah. Yang ketujuh nama Ibrahim. Kesudahan Bak Maria. Yang 7 draw anak Nabi. Wajib turi wahai taulan. Soyan terso anak Nabi. Syafaat gebri kemudian. Nyan hanya nek buntok di jenip gahayun 7 thon. Nyan sabe ke kun bayun tiap bengah. Pajan iklik 7 gahayun nyan sabe ke kun bak ke pinyong 7 ke tiap bengah dalam hayun nek buntok. Nek Maryam diulai rabo jenip gahayun 7 la elong ke kun. Rukun leblah. Nyai musoso berkan lukul leblah lam dayah hana dayah je dah fai nadam abuasan krung kali. Gecok decok pe lahayun. Faedah ni an ajroh tan badan Tuhan nebri. Kubuluwah ngada faedah tat kebi. Faedah deng kubu tatrang mejerlah. Baca Fatihah jroh pakaian Tuhan bala. Faedah ruku' batum padu jroh hamparan. Di'itidai Tuhan sidro beri minuman. Dua antara dua sujud lepas batiti. Urododo kegetanyo payung Tuhan beri. Faedah tahiyud jeta jawab malaikat. Tahiyud akhir Tuhan beri kandran jroh tat. Faedah salam tamang syurga riang mangan. Di selawat urododo geberi syafaat. Faedah tertib doa menghadap dengan Tuhan. Urododo tamang syurga kesukaan. Nyana kelihablah geberi faedah dalam sembahyang. Gepa wajib berhadap bersakit hana alasan. Nyan hanya nadam tengkusi nadam abuasan krung kali geyo kun dalam dayah tiap leh beut rukun leblah nek katanya gahayun tujuh ngenyan 7 thon yang long kena pegah mbak anak-anak long di Samat Langah ya
Anak uraceh jamun ditun hayun 7 tahun lam hayun galom tentat jabut kena babi kai tu so nan nabi 7 do sosonan. Bangai-bangai anak Aceh jamun ditun lam hayun galom tentat badaya kai tu so nan nabi 7 do sosonan nyan bangai-bangai anak Aceh jamun. Nyo jino hai mak baik le takun ditu so nan anak nabi menan hanalenan lagi nan anak nabi hanale. Malamnya kuno pegat lotre tu apa kecil kujuk dia. Na peng sajan ko pat. Na. So na lang kawanyo ni inay nang dekat belah SD yang nama Hendul ngan Zainab cik tak kenal. Ataupun Salamah pejak cik. Fatimah pejak cik kena 200 saudara. Nah, hana barang. Hana barang. Ada na katuha ke pulau. Perle yang baby ni. Ibanda Aceh kamu mak hamil pertama na urinang bang perasaan dong sinyak lang kandungan agam. Mudah-mudahan beragam kamu senang di perkara urinang anak agam lang kandungan. Bangga kamu lihat anak agam pun tika laganyan jihad rawat. Urang jaga mak jaga ayah. Mohai datat yu mak miana anak agam. Bang, dekedi butuh sinyak lahir agam. Tapi permintaan long bak nebuh nan sinyak kan anak pun nebuh nan ro neburuh nan long buruh. Kiban cara kubuh nan gata buruh nan long buruh. Nan ron hebang kan Umar. Nan long ramulah mangata tabu nan nebuh yu uram. Hai uram ka Umar ramulah. Hanjit menan buh nan tanya gadah makna. Bet tabuh nan anu lagi nan nampu tapu. Nan kuih tabuh nan anu nan motor damri hana makna. Damri tabuh nan anu yang got. Apabila lahir anak Nabi ni perah wajib bayar nalih perkara. Pertama phone nama bercedah baik mutuah orang tamuhai berjik ke doa tahubuh nanu. Tabunan Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Majid, Abdul Aziz lagi nalun tuah. Ya, tabunan yang got nan. Ya. Hana apa mak? Yang kedua cari nafkah bagi jalan Allah hantu hareta. Cuma yang kelih jauh jabut jak menuntut ba ulama nyan hak ayah kan hak mak. Nya hak ayah minta pengen tanah jabut. Nyan hak ayah. Hana berapa mak ada berkelam hana bunuh hana ti masyarakat Mekik wahai hana syid. Uragam pijit syid. Langkawannya sona anak-anak agam dekat belah SD yang nama Hashim dengan Kasim. Nyan peratuh saudara. Peratuh. You kena long yo bapa kecil tu. Hana nyan kerja pun tak tak mak tak pegat memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kamu intak lintu baru jamunnya cukup hebat. Batal lintu baru dari jinim intak kena semalanga kena bak tanpa mugit. Kata kira lintu baru karatuk bak dinyun darah baru kira 50 km 50 meter tu mempedeh jeut membak urun semalanga urun jinim. Dan urun jinim nak jabut. Nadam Rasulullah. Rasul 25 disebut dalam Quran. Oh nama Tuhannya Sulaiman, Zulkifli, Musa, Adam dan Yunus, Saleh dan Syuaib disebut. Idris dengan Hud, Daud, Lut dan Yahya, Isa. Nabi Ismail negasi hati yang salim. Oh Nabi Ibrahim ya alim yang sianana. Di Nabi Yusuf rupa samlakau. Dan nama sedraw digopnya yang nangan pusa. Di Nabi Yaqub namo hantam pri. Ia mata hile di Yaqub sampai jerebutan. Nabi Ilyasa Isha Muhammad yatim. Rasul yang karim ya halim kasampurna. Nabi Ilyasa Isha Muhammad yatim. Rasul yang karim ya halim kasampurna. Nyan hanya intat lintu baru jamun. Tu baru. Kena lintu baru rumah nyan nadam mempedih wa urang semalanga. Nyak di depa lawat semalanga urang jinib najak ber. Nadam Rasulullah. Tok bak memperingati intat tu baru memperingati Maulid Nabi maksud. Nyandum jamun. Jino hemat bela takun tapua Islam tahun 25 kena wacah. Malaya tahun 70 put hanya tak pergi tali. Malaya tahun 70 put hanya tak pergi tali. Nak kata nyak Malay tanya tahun 70 put. Di kamol hea belian kamu wa badra baro galam dia pajuh butama. Linto baro di wa badra baro kal hea belian galam dia pajuh butama. Nyan Malay jamun. Nah. Lehia ton kalinto baro tinggal sajan mak tuan.
Bak surau mak tuan gua di kedai. Lintu baru kena jak kedai. Merempak bak sabah jerung hana moho se mak tuan ngam melintir. Nyan le tun. Menyakan mak tuan grup ladi pagi melintir jeruk lan jeruk. Nyan malai jamu. Le belun. Galam terjek bu paju pertama. Di konggo ilmu kelima. Nak kau tu nong ya. Lo mak malam yo. Mak awak inang kurang sehat. Minyak kau kapaya bu dua ni ilai rumah. Mana dah hanjak kepada bude jerat baik kacau mutamah malai tu di mak tuan ke pegat macam-macam belacan terpayah ngau lingong orang yang terasi cudak ngau obi ke pegat kan orang yang ke muluh ke sot teling halali teling ke pegat nyaik ke pajuh bulung idra baru hidup samping ni pajuh belacan terpayah mak hati gelak baru he boh rumah ke minta boh te jeruk han pajuh hang ke pajuh mak ku putun malai hang ke pajuh padahal yang belacannya 8 boh tiga am nah mangat belacan tapi putun malai kamu yang lintu baru jamun. 7 malam kaiwa dara baru bak lintu baru galam teplah bolangoi dara baru. Nyan malai kamu lintu jamun. Dom drian matang kamu leh malam. Anak muda kumit lintu baru. Idra baru kakak nama mata dara baru cumpara klep belati dara baru. Kanam malam banggo kena han megegli. Oh ada mereka geci gli ati ahad. Nya icah lati dara baru. Ikamu lintu baru 6 malam kau ada baru tak mata ke di hukum tampung. Tidak mau Dah aku dah ke kan 6 malam kau ada baru yang berokah mata ku SMS macam je aku dia pegah tapi te kau ada baru sapu hendak aku dia bah. Kiban tam mulai phone ni le. Nyanduk kan. Mulai phone hendak ada sampai kampung lon tuan hemat dia bantu lijen. Lintu baru nyak rakan dah baru lintu nyanduk gad akai jen jamun. Ia bantu darah lintu baru lijen. Posa malam darah baru tengah matam blek tengah badua darah baru tengah lintu tengah truk dijen ya pelempau sansai pelempau dijen lintu baru ya pajuh mi caluk grong-grong dua darah baru kedai grong-grong ka pajuh mi caluk boh sama pengan tapo gemama mi caluk lalu empok kasih belah piring habis mi caluk padahal kan mi caluk mak boh langgoi permoh gemama siragu nyanduk jen pale kasih belah boh langgoi labah lintu baru ku fikir mi caluk grong-grong Pajan bocor rahsia lam boh langoi lintu darah baru nakek supir teboh tedeng bak langit lintu terkepak lintu kapaleh rupanya mi hejen paleh rupanya boh langoi permoh ke tang mi caluk gongrong idra baru ibedah bacu bang puale doh ni tarik treo lo kon dek bek kapegah-pegah mak malai tak kem ya kapegah hang boleh pu ilung nya nyo kulompo ka payung mi caluk gongrong dekeng ka pada balangoi kah ke mamah ya nyo nya kena bang ilung dah entat lempo paten pajuh bolang ilung menoh tang-tang lempo di gute kulit tiben nyai ke malamnya rakan darah baru ngelintu baru mah nyandum ada jamun lintu baru jino malam pon naik dah pusat yamon malam pon uranyo intal lintu baru singah kai pajuh bu ngamak tuan bak ruang tamu nyandum ada jino Sidra mak tuan hana malai ngam melintih hana le urang malai dalam dunia nyo. Nya ada. Hana le urang malai. Sidra melintih getijit pajuh hubungan mak tuan saboh kamar saboh baruan tamu saboh meja uro keleh. Nya linto barunya hana le malai bak linto nya bener tepunya adat Aceh. Adat Aceh. Hana le malai. Malah ino lahir odo-odo baru. Jamun hana banganya ilung na lu cewek dua ngai katini jamun. Cara orang telung cewek nak lujak terkula. Cewek jamun lah tabah lagi cewek je no. Ika mau cewek jamun contoh bak Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman bak seorang ubina tikim dan dunia gundang madum rumah kena 2 bulan 2 on tapo. Gelih melinggo kena 2 orang truk putra belaki akan ngemkawin Nabi Sulaiman kagak tepung. Jadi melinggo Nabi Sulaiman suum datah anak kipah ngai ngasi. Gundang bina tikim dan dunianya gundang Sulaiman geluh boleh 2 betul boleh truk tikim puyuh boleh. Hai puyuh pandai boleh lu si 2 on ni. Sosok yang hana hadir kena hukuman kau taku. Ya, tikin kagak dia. Rupanya kabeh kecik cilok buku sega tukang taken absen. Dulu katruk. Dulu kan Nabi Allah, dulu kan tak macam. Na dulu tu, dulu berus, dulu putih uliat, dulu ayat saya. Mandung katruk Nabi Allah. Berijuk kabeh truk. Berijuk katruk, berijuk kata macam na berijuk berus, na berijuk balai, na berijuk biasa. Oh katruk Nabi Allah mandung. Jampuk katruk, jampuk leh macam jampuk ko, jampuk manok, jampuk alamat. Katruk mandung Nabi Allah. Cakret katruk,
Ha. Datuk berago nyan yang gelom truk. Kata tikin tiga. Gena kau tak kuat. Tengah gata sah tikin ke puduk tikin truk datuk berago. Assalamualaikum Nabi Allah. Waalaikumsalam. Pakan telat thai go. Lole kemaah Nabi Allah. Terlambat lon. Lale loi nang gro sabar ni Allah. Awal lu berangkat tapi lale nang gro sabar. Pakan bak lon sama, bak negara Sabah lon terbang kena jak kena lon kalan tidro putra geduk bak terah rumah cukup lagak Nabi Allah. Sonan Balqis. Wate ke kem putra melukis Nabi Allah rak putuh rak matakai. Lagak tak tat. Mempatai pungokah sama lagak putra melukis. Kan menan Nabi Allah na dengar lalu pegah babe. Bak lon kalan wajah putra melukis lagak andai kata ajik ke jodoh do cukup cocok Nabi Allah dengan putra Balqis. Kapinah tiga tikin tah dari kota Kuala. Pinah tikin gede. Kak bebek kap pinah tikin. Nyo kamangan aju sang ke Nabi Sulaiman. Belekah tanggungjawab yang kapegahnya tanggungjawab na Allah betul-betul laga. Konyan yang masuk long. Kah kubuh ku salangke long dengan putra Balqis katim. Siap Nabi Allah, siap. Yan. Kiban cara teman ku pegat surat katim tiak putra Balqis semua lalu mong je ketik bek kajojok Pak Menteri. Siap Nabi Jino laju ni pegat. Tengah geduk batas rumah regelang Minah. Gepegat tu surat Nabi Sulaiman. Nyo anak-anak dayah, anak-anak muda berji hafal suratnya. Lum pegah ba amplop surat metang di dalam amplop yang ba abin tu. Nyan berji hafal anak gadi-gadi. Nyan pegat tubuh yang paling jen megedok-gedok yo. Je ke doa yang gak tetap tayang ba abi ke mahabi mafhum. Gepegat surat, getulis ba amplop surat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman. Dengan ucapan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cok go. Icok tu berago di kap di pupa bam ditik lalu mau putra Balqis. Putra Balqis tengah geduk. Omban ke kalan ba amplop surat galom lang amplop baru ba amplop metang. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Megedok-gedok putra Balqis ya gemetar pucat bibi-bibi. Pakan putra Balqis urus rumah mataura Nabi Sulaiman alaihi salam. Nyo Sulaiman ke kirim surat kelung go yang galak kelung. Menyohan kutem paki mati dong ke perang. Ya putra Balqis. Datuk berago cekem nyancok kerasa berdawa pada Nabi Sulaiman. Wah tak ke dia kata berago. Truk pada Nabi Sulaiman kiban go. Pahatan Nabi Allah. Bereh. Jadeh kawin dua ni. Getak ya putra Balqis kutiak surat ni. Muruk kira-kira ditem Nabi Allah. Muruk kekuatan don insya-Allah jadeh. Bukan nak kajakkan apa aku beri. Gecok oleh Datuk Berago. Ke hadiah baju. Pluk huk pula kama. Maka Datuk Berago menjabut bawa oleh kena. Yang hadiah Nabi Sulaiman. Gejuk hadiah kerana benar kata-kata Datuk Berago putra Balqis lagak menempak hadiah. Yang Datuk Berago yang tabuh hemat ke pertama syurga oleh Allah. Yang kebenaran binatang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sahabat dengan kekasih Allah. Maka sipih boh binatang kepada mau syurga Allah lain mandum je ke tanah. Pertama Datuk Berago selangkai Nabi Sulaiman alaihi salam tamang syurga. Yang kedua unta Nabi Allah Saleh tamang syurga. Yang kedua lumo Nabi Allah Musa tamang syurga surat Al-Baqarah. Yang keempat kibah gelantor takut Nabi Ismail tamang syurga. Rambidun yang pegang umpung Abu Haira untuk disam Rasulullah Nabi Muhammad tamang syurga. Marpati yang tuh boh Abu Haira tamang syurga. Tarum yang li dapat Nabi tamang syurga. Asy Aulia 7 yang nama Kitimir tamang syurga. Yang hanya sipluh boh melatang kag jamin syurga Allah. Nyo dro-dro yang katruk kena benar duk melatang nyan macam. Yang katruk-truk kena termasuk lun tuan benar duk melatang nyan macam. Mana duk melatang nyo hanya ke urang tengok. Jih melatang kag jamin syurga Allah. Tanyo yang manusia hemat tinggal bak binih daya galam gejamin atau syurga. Yang je pun tak mat dia tak mengon dengan ulama-ulama nyak gejamin syurga Allah. Ino mu sembayang kada reksa galam terima. Lu tak orang galam terima sembayang hemat. Bak sunat dalam sembayang sunat yang paling layak fahala bak sami Allahu liman hamidah. Yang le rega sami Allah menang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min us-samawati wa min ul-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mandum ne pemate min galam ne sembayang musabah rakaat walaupun umur 60 tahun. Ya nak kala.
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min ussamawati wa min ul ardi wa min uma syi'ta min syai'im ba'du. Musabah rakaat gohlom na sembahyang. Oman hatengku malamnya baru ku tepuanyan salah. Yang betul ke bandengku yang betul mana? Sami Allahu liman hamidah nyan man. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nyan yang betul. Yang pertama man, alian mil min syai'in ba'du. Nyan yang betul. Man pakri tengku hana pupu ma Allah Maha Pengasih Maha Penyayang sehingga hotel terbayang subuh nubah laju ulur terbayang hotel terbayang subuh nubah laju. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sehingga hotel terbayang subuh nubah laju berarti seorang tengah pengah lu terbayang subuh baru berkira tamang. Apa tamang? Tamang Islam tengah pengah.